Government plans to provide 381 acres of land adjoining to Mopa Airport project for commercial development. Government released the RFQ for Mopa Airport on Friday to be executed on PPP module. RFQ makes it clear that the existing Dabolim Airport will be open for commercial civil operations while Mopa is operational. 3,000 crores worth project would be completed in 4 phases. By 2045, over 13 million passengers traffic is expected. RFQ says environmental impact assessment study of the project is underway. Government of Goa floated RFQ for Mopa International Airport on website on the auspicious occasion of Dasra. This is the location where the Greenfield Airport is proposed. It's a global tender notice floated for request for qualification of development of Greenfield Mopa Airport. RFQ mentions that Daboli will remain open for commercial civil operation even after Mopa is made operational. Project is proposed to be developed in 4 phases. Project proposes to cater the needs of the expected passenger traffic until 2045. Overall cost of the project is estimated to 3,000 crores. 1,500 crores will be utilized in phase 1. Government may provide 381 acres of land adjoining to Mopa Airport project for commercial development. Project shall have a separate cargo complex to cater air cargo facilities, including agro commodities. Airport to be also developed for maintenance and repair activities. Aviation Training Institute is also proposed in Mopa Airport. Mopa Airport बेगिनांबेगी जावप ही काळाची गरज आसा आणि त्यामुळे काम चालू आसा जलद गतीन गोंय सरकार आपापल्या परीन काम फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. मागीर आतापर्यंत जमनीचो जमीन जी ताब्यात घेवची आशिल्ली ताचो मागीर सोपस्कर पूर्ण जाले आसतले आणि त्यामुळे थंयच्या शेतकऱ्यांक किंवा जे काही कॉम्पेन्सेशन दिवंक जाय त्याही बद्दल गोंय सरकारची कांय तक्रार ना. जे कितें मॅक्झिमम दिवंक मेळटा तें गोंय सरकार दितले आणि त्यामुळे तसो काही ओपोज ना. पळय शेवटी बऱ्या कामाक ओपोज. कोकण रेल्वे कितले जाणांनी ओपोज केल्लो, खूप जाणांनी ओपोज केलो, पण आज त्याच लोक त्या कोकण रेल्वे जास्तीत जास्त फायदो तेच लोक घेतात. Mopa Airport expects projection for passenger traffic. In 2020, 4.4 million passengers are expected. By 2025, 5.8 million influx of passenger traffic is expected. In 2035, 9.4 million, while by 2045, it will go up to 13.1 millions. RFQ also mentions that the environment impact assessment study of the project is currently underway. Senior reporter Lokik Shilkar for Prudent. Low living and high thinking is the aim of Social Welfare Association. Former MLA of Santa Cruz Victoria Fernandez and social activist Rudolph Fernandez organized a day for the needy on 2nd October. On the occasion of Gandhi Jayanti, they have been serving for the poor and the needy from past 36 years. आमचे सोशल वेलफेअर एसोसिएशन हे एसोसिएशन आमचे एक 35 years ओल्ड एसोसिएशन जावन आसा. हे एवरी इयर आमी जाणट्यांक तशेंच सिनियर सिटीजनाक आमी कितें कितें ऑर्गनायज करता, कित्याक तांकां मातशी उर्बा हाडपाक आनी हो दीस आमचो उगडासान इतिहासान दवरपाक. आमी एवरी इयर ह्या गरीब लोकांक अशें आमी केन्ना जेवण घालता. एवरी इयर आमचें जेवण आसता. तशेंच तेच भाशेन आमी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन करता. एक फावट महात्मा गांधीक आमी ड्रॉ करूंक लायता धाकट्या भुरग्यांक. तशेंच मागीर प्रायज दिता. जायते आमचे बडे फावंडर मेंबर आमच्या मदें ना, पूण तांचो उगडास आमकां सदांच उत्तलो. तांणी हें इतलें बरें काम कॉमेस केलां आनी आयज पासून आमी फुडें व्हरीत आहा आनी हाज्या बरें फुडें व्हरपाक हांव देवा कडेन मागतां. आनी आयज पळय आहा तो खास गरिबांक आमी जेवण वाडटा आनी तें जेवण कसलें मासां दोस तसली न्हू. हें आदलें ट्रेडिशनल जेवण, सांबराची कडी, वण आनी तसलें. Retrenched Amianted employees are on the streets. Workers' Union held a day-long dharna at Azad Maidan on Friday. The company closed down without prior notice to its employees, thus leaving hundreds of Goan employees jobless. Amianted Union has demanded their due salary held back by the company. Union leader Ajit Singh Rane has asked government to intervene into the matter. The union will have a public meet on Sunday at Bicholim to discuss their future course of action. लोक जो असा दसरो मनयतात, पण ज्यांचे म्हणजे संसार हे रस्त्यार आयिल्ले आसा, उबांतर पडलेले आसा, ते सगळे कामगार वर्ग
आयज विजयादशमी दिसा एक निश्चित असो स्वरूपाचो विजय जो आसा जैत आसा पळय ते हासील करच्यासाठी आयज हांगासर आमी सगळे जमलेले आसा। आमी येता ते आयतार दीस साखळे कारापूर हांगासर सगळ्या कामगारांची एक सर्वसाधारण सभा दवरलेली आसा। म्हणून एक दिसाचो जो आसा पळय ते टोकन धरणा, एक दिसाचो टोकन फास्ट, मागीर मोठी रॅली आणि मागीर साखळी उपोषण आसतले पणजेन। कामगारांची बॅचीस करून त्यांचे बायले भुरगे जे आसा त्यांचे सपोर्टर आसा त्यांची बॅचीस करून आमी एक आंदोलन करतले। ताका लागून सरकारान कडेन आमी मागता, सरकारान गेले 1 वर्सा पयलीं आमकां सांगली की कंपनीचो ताबो आमकां दितलो, कंपनीचो चार्ज दितलो आणि कामगार कायद्यानुसार जर मालकाक जर कंपनी चलोवंक जमना जाल्यार त्याचो ताबो जो आसा तो पयलो कामगारांक दिवपाक जो तोच ताबो सरकारान आमकां दिता म्हणून सांगले, तरी दिवंक ना। आमची थट्टा चल्ले आणि Goa Governor Mridula Sin wheeled a broom along with CM Manohar Parrikar at Kadamba bus stand under PM Narendra Modi's Swachh Bharat Abhiyan. PM has nominated 9 Indians for his ambitious mission, which includes Goa Governor. Governor has nominated 9 Indians for Swachh Bharat Abhiyan, which includes 4 Goans. Hema Sardesai, Prince Jacob, Alina Saldana and Movin Gugino are the 4 Goans. मैंने भी देश भर से 5 और गोवा से 4 ऐसे लोगों का नाम नामित किया है जो देश को सुंदर बनाने के लिए, समाज को सुंदर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। पद्म भूषण लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर B.N. शाही, श्रीमती किरण बेदी, तीसरा नाम है श्री अशोक भगत, ये झारखंड से हैं, श्री अवधेश कुमार, डॉक्टर भरत पाठक, नंदिता पाठक, श्रीमती हेमा सरदेसाई। मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे मालूम है कि कोंकणी की बहुत अच्छी गायिका है। श्री प्रिंस जैकब, श्रीमती एलिना सल्टनहा, श्री मायोविन H. गोदिनो। त्यामुळे कितल्यानी त्रास होता, समाजात किती त्रास जाता आपल्याला खबर आसा। साधारण जर घरातलं उदक एक डब्यान सापलें तर ताजे पासून कितलेशे रोग आमी तयार करतात। त्यामुळे हे सगळे गोष्टीचेर आमी आपापला परिसर, आपले घर किंवा स्वच्छ दवरलें। गोवा पूरा किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कचरा मुक्त हो जाएगा। Let's take a short break. Stay tuned.